Sanibona guys, ngithi mina nikuphi umngani wami elala nomama ucushiwe. Yabo lento ye-social media. Udoti kodoti. Uboyo uthi ke wavele wa-inboxa lo mama lo. Uthi nje bechat umama emtshela ukuthi umchaza kangakanani yonke leyo nto leyo. Uthi umama akangitsheli mina ukuthi unomuntu athandana naye. Uthi hayi sishethe nomama kube mnandi kube nje azathi umama kumele sihlangane. Uthi ngingabi na problem ukuthi sihlangane but ngenxa ukuthi anginamali ngitshela mina nginayo imali. Uthethe umama relaxa konke kubukimi. It's either ukhethana ukuthi sihlangane ehotela or sihlangane endlini yami or ngize kwi-apartment yakho. Uthi umfana ngithi yabona ke nje angeke ngikwazi ukuthi uze kwi-apartment yami because nje mdala lo mama uyayibona yathi mdala. Esake ngikwazi ukuthi uze kwi-apartment yami. Mesethi yene I'm not sure if uyamind yini ukuthi mina ngize kwakho uhlala noba kwakhathi uhlala yedwa. So mfana umama engishawarisha ngemali. Uthi for no reason evele umama ngisukele angiphi imali. Uthi hayi nangempela ke ngihambe. Uthi ke siplaneke this one time ukuthi sizohlangana. Uthi manje sizohlangana kumele mina ngize emzini wakhe. Uthi hayi vedane nje kube contest nje ungayi. Uthi umfana hayi ngingayi nangempela ngalolanga ngazi ngaphazanyiswa nje nibe ne-excuse ungayi. Uthi umfana okay fine. In the understand futhi mama as you know we can arrange for esinye isikhathi wazi wayiphosisele emkhushuthela izinto abesembekele zona amafethe. Uthi umfana okay fine. Uthi hayi kuhamba isikhathi ke this one time angincenga ethi ngiyacela uze mntanami uzolala ke uzolala ke baby namhlanje uzolentuza uzohambe at least ngakusasa ekuseni. Uthi boy ngithi hayi okay anginankinga. Uthi hayi nangempela ngifike ke ungidekele nje itafula yonke into yabuku tops. Uthi hayi nangempela sihlale ke nalo mama. Uthi yabonga lendlela amdala ngayo unidala sho kunoma wakhe. Uthi nginamahloni ngisho ukuthi ngingene emzini walo mama. Uthi kodwa umuzi wakho yakho no man. Khona umuntu esilisa uhlala la. Uthi ngimbuza ngithi mina ayibo washona pho baba wakwakho. Usesenayo ukhona lowo but sikwi long distance relationship usebenze kuhle. Uthi hayi ngisibhaye leso scam leso. Sayi umama ngazwile engiqhokela amalanja abe angibambe angenza imangaliso umama engikhisa bonje ezama ukumthena on. Uthi umfana I'm so uncomfortable nginalokho zokuthi this woman could be my gogo yazi. Uthi hayi okay fine. Uthi hayi ngisi mina yazi impembe kunokuthi asivejane set up imudi asame sothenga utshwala. Athi hawu bengazi nokuthi uyaphuza uthethe ufanele ngiyaphuza asambeni. Uthi hayi sambe sothenga utshwala ke. Sithenga utshwala because nami nje ngengikwazi ukulala naye ngisoba manje because ugogo uthi to him kwakufila ngathi ugogo but umama ngenxa ukuthi senza lo mama usayingane vele so it felt like uhleli nogogo wakhe. Uthi hayi asumama no problem we can go so buy utshwala ubala loyo. Uthi hawu nangempela behambe ke beyothenga utshwala. Uthi mesihamba fike usikwakhona emall nje ngithi nje ngizosala emotweni. Uthi unayo yonke into ongacabanga umuzi wakhe muhle uperfect sendaweni e-right quiet la umuntu aminde indaba zakhe ayikho umuntu onaka indaba zomunye umuntu. Uthi hayi nangempela sihambe uthi mesifika ngisimina ngeke ngiyasaba ukwehla. Wale mhlawumbe ngibona umuntu owazi umyeni wakho kanje because uthe umyeni wakho as much as nikuthi distance pass uhlala nawe. Uthethe hayi khuleka ikhona into usingithi hayi kodwa if you're uncomfortable it's fine you can stay in the car mina ngihambe ngiyothenga utshwala or I can stay in the car uhambe wena uyothenga. Singithi ufana ngithi hamba wena ahambe kumamazi wakhe. Usafika abuthenge uthi abugross utshwala fake emotweni uhambe endlini. Uthi asifike endlini siphuze ke to set up the mood. Uthi siphuze sixoxe usingakasi sixoxa azaphunyuke lo mama uthi boyfriend umuntu wakhe uhusband wakhe uhlala naye but akasamnayi akasamnelisi akasamnayekeli yabo nje asho izinto eziningi ukuthi no akusahambi kahle.
uthi hhayi ngithi mina uphi phone right now uthesho ukuthi usemsebenzini ungena i-night ubuye ekuseni so kumele ahambe ekuseni ngoviva umfana engakabuyi uhusband uthi umfana ulungishaya uvalo lapho usigigigi ngapha uthi lapho sekuyisebusuku ngeke ngisakwazi ukuhamba vele uthi hhayi qale indaba sekumele kulalwe manje hayi mama khona useqhakama sekusilanjareke uthi angibambe angithethe izinto zakhona zonke lezi zokuthi uthena umuntu on usumfana hayi nangempela silale usisilale uthi nje ngithi nje ngiqeda ukufika kandawo uthi phela sengifuna ukuphuma akusaphumeki uthi ngithi ngizama ukuphuma akusaphumeki ngeza manje no part 2 hayi uthi umfana anamathele uthi ngithi ngiyasuka akusukeki uthi ngibona mama ekhipha amehlo uthi nami ngiwakhipha amehlo athi suka phela ngithi mina akusukeki useqayeje athi ngiyadlala lo mama ahleka athi hayibo suka wena uthi hayi ngivele ngibuza akusukeki usavela akhala lo mama athi hawu kodwa uNkulunkulu amangibulala ubaba uthi ngithi shwele asingishaya uvalo ngithi mina akusukeki usethi yini ngingasukeki esethangazi uthi naye zame usisiphenduke sishonele nale kuyifanele kungenzeki lutho usakhale lo mama usingithi hawe mase ukwenze njani usafonela umngane wakhe omunye umfana amtshela ukuthi ayibofezo nginenkinga kanje usabo makumele besukume kumele behambe bobabili mhlawumbe sebaye endlini or uyothatha ifone or wenzani kumele besukume kanye like nje they are one person njengoba usubona izinja usi hayi sihlale usikuyasa phela uyabuya ubaba la ekhaya usumfana uvalo lungisi hiqi uthi ngingazi ngizokwenza njani uthi vedele ngisi mina lo mama akafonela iambulance just ukuthi lo baba mebuya at least efice ukukhona yabo abanye abantu or mhlawumbe naye wayenehope ukuthi izobasiza uthi hayi nangempela sizame sifonele iambulance sifike ke iambulance ke besifake ke kwilentuzane eyodwa ku stretcher sodwa besifake iambulance ke besibazama ukusiza sikungenzeki lutho uthi hayi ngisitikatikwe la eminyango usuyakhala umama wabantu uyambona ukuthi indoda yakho uyayisaba usenye into esingisabisa ukuthi makusaba yena angayi unkosikazi wayo mina ngiyiniki uthi hayi alentuze kumama asabeke uthi ekhali lokho esho umthandazo wangibulala ubaba uzongibulala ubaba uthi hayi izibuye indoda ifike uthi nje nakhona sekugcwele nomakhelwane siyabuka siyashuthwa yabo nje kuyinyakanyaka nje into ongayazi uthi hayi ifike indoda usimifeke sikwenzakalana emsini wami kwagcwala ama-ambulance nolaka indoda nje enolaka ubaba nje uqinile futhi obona ukuthi ngake ugqema ingozi uthi hayi memchazele ama-paramedics ukuthi ayibaba kunenkinga lana asanoma uzothandana ukusondela basi umkakho uhlangene nomunye umuntu usilisa uthi ngithi baba uhlangene yini leyo ukuhlangana usachaze bachaze ukuthi ayingathi bebe busy and then bavele bahlangana ayibo kuthiwa lo baba hlanye ethi hayibo emzini kabani kuthiwa sihlangane ubaba asangane afike kabuzi kwenzakalana la umfana ngisakwazi nokuchaza uyakhala unkosikazi la akasachazi naye uthi hawe ma ubaba khona avela nqapha athi nina ngifuna ukubona ngifuna ukuninisa noze ngikhululwe yimi vele wena kade ngakubona ukuthi kunezinto ezenzayo so ingakho ngizenza into engiyenzile ngoba kade ngakubona ukuthi khona ushido wenzayo esho kulo mama umama useyakhala uyaxolisa ubaba akayingene vele ehambe uyedlalela phansi ayivulele iTV kuthiwa nkosami ama-paramedics nawo seyamncinga ukuthi baba thina lento beyond thina ngeke sikwazi ukubasiza so if wena ikhona indlela ngempela ukuthi ungabasiza sicela ukuthi badlubale azi nje ubaba angizingeni hayi thiwa bemncinge so yakhala umama nkosami babo lo uthi yakhala uthi futhi it's painful mfana uthi nje kubuhlungu hayi thiwa ekhali thiwa nje ubaba masethanda yena ahamba ekamereni lakhe engabe wafika wathathani kuphi thiwa wavula ke thiwa iphethe into engidi
wathi wena uyopheza esho umfana uyopheza ukuhamba uyifaka kubantu abadala uqala uyingane nje mangikubuka ngakuzala abhikishe lo babhikishe lo mama athi nje wena nje uphuma la ungithathela imithwalo yakho uyangihambela ngase uhamba naye lo mfana uyohlala naye ngoba mina angisenayo indawo la emzini yami yomuntu ofana nawe siwasho ukuvulukhile kusho kwavele kwathi dede yabo kwavele kwahlukana yonke into kuthiwa mihlukana umfana amahloni emfaneni abantu bayashutha amajijelela impahla zabo umfana vele ashuka abaleke angazi kusho umambasane bampakishisa imithwalo wagcina ehambile-ke umama wayibona ukuthi uyaphi nomfana wayibona ukuthi uyaphi umfana wagcina leyo la ngikhuluma nomama but manje into emshaya ukuthi umfana ayisavuki ibalo sezame konke ngisho ngaya kubantu besiZulu ibalo ayivuki akasazi ukuthi kumele enze njani uthi nje ever since kwenzeka le nto akaze nje akasakhoni ngisho akazama ukuthi abe nomuntu wesifazane akusenzeki ngisho ngenzakalani akusenzeki lutho nje sekumhlobiso nje so manje nje unesistress uyafa umfana ukuthi wase wathi-ke this should be a lesson ukuthi guys niyekani ukuhambe nihloma omakoti babantu and lwababa uzubona ukuthi wayazi into yakhe vele ukuthi izom-affect umfana kuthiwa akaze emlwisi wagcina ngokukhuluma ukuthi wena uyopheza ukuhamba uyifaka komama kubafazi babantu oqala uyingane cabanga-ke and this thing has been going on for isikhathi eside umfana kade wagcina nje lokhu kwenzeka lesa sigameko akaze aphinde nje aye eMadagascar akakhoni ukuya eMadagascar and uyasaba ukuphindela kulowa muzi ayocela lo baba ukuthi amsize because apparently umuntu ongakhona ukuthi emsize uyena lo baba lo usikanjani nami I don't know siphela lapho ke story sami.